Hello everyone. The next song is a Psalm 1 number, meaning we should give our lives to Jesus because He's the only one who can save us.
Hello everyone. Ia te au le anganga le fia e toe whaatalofa toe fo i loo tō pa ia mlo o tō mamalu le pa ia lasi se tātou wātunu a mata mai lava i maunga te tele sa ia pa ia se au pito i titi ia o loo whaangaina pia tau tua ni LOABAY e whai pia mau mo ma pa anga ia sa uma ia a o whia ngai e matiu te ia le mamalu le atunu e whaapita o ngawhas whaatalofa ia I nai tina mata mama tutua le whaangalo ina la o tūtā po inga mau I le aso ma le aso ina ia manuia whaiba le atunu ua le ngata I lea ia o na tofia le tua I so o se whata whai taulanga ma lo lava le o sai ma lo le taua tai ia le whe ua au lia mai le nei aso fulmantasi neo Novema I nei Samoa ia o le aso Gafua ia o le aso Samoa ia I nisi o atunuu pe o Amerika o Amerika Samoa Malaysia territory o le malo tele o Amerika ia e fia ila po kalame toi whaatalofa toi lona whaapoponga nei I nei fo I tū la ia o le afiafi ia o amai no tau afiafi ta tonu le hanganga ia o manuia me o mai le lofo le anga lei o le tua ia ilana sau singa malana puipuinga ia te I tātou taito tasi le nei o tātou toi whiloa iai ia ui lava ina wheangai pia Samoa ma le tele whaangi lave le ma arufia I whaapea no mau iso I fua maola ia ai whaaftai le alofu mleanga nei o le tua ia o loo whaapea o na a mia le toa titi ia au loo tu ua le loa ma le lasi o le atunu o Samoa mea la ia e fia I whaatalo whaatu le meitu la o le afiafi ia I lau whaafunga ma lo lava le tawatai ma lo le umsai ia ai fia e wha loa ato le uma whiloa I fui ia ma lo usua tau nei talo whalama mistanga ko ma lo le umsai nea sa fua ia ma talo patu a first maui pena whiwha talo patu tatu no whaito toi mai o tō walatu whai tatu mua vau le pia si I moro vau system ia ai ia ono tūranga le bai ei whapea I moro le temi whai le fiafi Yo mata ron fai fe au tamata ia e tipsi e yo lai okay ia le watu tatu lai ka is fale tonu ia a fai ro mai ia po yesi no fale tonu ia na watu le fai a fo ko mo ana mo ia me lo ma fo ia ai tu langa le isa mo mari ia o le fiafi ba io le fiafi este mi tatu tau ma io le fiafi fai yo fe au le fiafi me sa mo no vao la pe le fa frontier e mai sa fe au vole le tau manga ia e o le au fai va e fia la vala to inga tau nei o lai okay ia le tala tai so le wa te o se ko la ke te lai saving ia o le wa tele ta o de po fu pa i va fu pa pon sai nei ia le wa ma ni ia le fiafi fa mai la to ia ai man masalo no ma futa mai nisi no le tātou proclame te mini tala whātua tūtō ma lo lava ne kapari fo fa sala no le tātou wala leo fa tala whātua tūtō na te voi leo official tātou ma o nanga leo pena fu fa mai e tina mo pena fu ni swa vai me tise ni me au vai le fu ia o ta le fa ka fa vele fa to sina me o ta fa ni tātou tū ia e fa malu rua to e pia fa yo dai fa sino fa le tone do le fa fo fo yo na le tu langa I de se pule atu tua o I mala to te lo fa tino fa talo fa tu le suma I le li fa fe au ya na ke to talangi ia ai me se ia o vika so la ite malo lava no sai ia le nei foi tu la o le aso ia o fia ngai foi mutu tem faiva ia le to telo se tato atu ia o te loa le ala na ke tō talangi so no fa inga ma futa mai ia fa fa mai o le ase fa binanga so longa na ke tō talangi mai what's the news is le fa mai po ani me fo yangi se ia o tanto te mi o tanto tala mai sa mo o na tuina atu le na ke tō talangi o na ia ese no sua to ko mai pe na I no fo le ko kai skala Maria e no fa vole fa talo lo o le ka fa vai lo woohoo
Vai lo, no fuma pero fuma lo. Na ke toa. Awani rese, ia la sunga ale como na ke toa ese fi sila. Ia la fi me ia fa wa me fi fa pa tino le fe na ke toa. Na ba ki. Te mea o le malo lo me foi malo. Tanga te fia e pukalambia mato newspaper foi na vete. Oh. Ya ai le lei ona fa fonga me tate talo tau. Pe on vai ya. Ya e fiso ya ia ngale tau. Ya te mine I ai fa lau niu lawa ia. Ya o wang yang e maria sa vili. Le velo le la me le velo de ya. Ya Tala pati mika so yete me afis maria Mr. Hammer yeta malo la tawa ta fa mena la sikia mo ba. Fifi. Ya ka po wa vi fa pena na. La maria la strongo e tatu tau de so pena. Sala ne o tau pe antu no mai lo fisa vai tau ya fine. We gonna tau au ma lu o sa video tu au lo po sa video mai sau te sae. A ha ina mata o polo po sa video mai sae o lo fti ai sa mo. Mo polo a to la vai ele po nei. E langi le lei ma lu le po se vanga na I timu pu I vai ngai sau te. Mo sa vai a to la vai I le po nei o le fai mai tau e langi le lei ma lu le po se vanga na I timu pu I vai ngai sau te. Mo le anga ia tu le aso tai au mo polo a to la vai o le ai ai nei timu tai au ai pe tai le lei wi mo le tau. Mo sa vai o le ai ai nei timu tai au ai pe tai o le ani lei wi mo le tau. Io se vai ngana tala tau e ui ana fate ia I nai mafu e malo losi e laki o le ia pe ona o se vai vai aso ia ai o tofu fonga me au. Ese la tu lang sei o te mino so mafu. E o so mafu o la te o la vete au. Ia. O la e fera moto ai ga te minda. Na fefe uma pe o ko fa longo mafu e ko le lo te le. O le tsunami. Pa pena uma la prima lo si o le mafu e. Ia I pole straight. Ia ai fa te ele lo fumlanga le o le tua o lea. No langona la vai au ia le se o tsunami. Ona faisina pu ele umi ona lulu. Wa le sina vai ngai tau ona sila fia. Wa to tele e lulu no mafu e fiki ro ali mea na I taimi o le au ngafo I o ngai na ho I fo I lo fisa mai tau. E te langona la vai lau fa alongo. Te fa alongo tu lau o sidia ma le minute. Ia po le afa minute o na I loa lola ia. Mo o te me tau I loa ona o I se no fuanga mo alunga. I le tau fa atali se I saule le honi. Ia e pe tai le pole o le lava na langona. Ia e fa sine pupu ai ma losi. Vai il chamai tempo pupu ai ono te si ma le lua. Ana se umi atu la wa ole ma losi le mafu e generator I se tsunami o le fitu te si ma le lima. Pe ona tu ino mai lo fisa vai tau. Nga I lunga. Pe fo ele na ve ai sa bo ine. Balu te si ma tolu te mi o tsunami. Vai asine ma losi. O tu ngala mari mafu e la ngonga mafu e pe o pa lo mato la o fo I American Samoa to ma o sa vai. Le sa la mo ma la to mafu. Mafu e la Tu hila fo. Ia, tu hila. American Samoa. Le ve uma ya. Ken dale kasi ko fo so. Le te mi lava lea. O le foi sa ma no se tu sa le ia. Ia. Yo la vai ngofo ina ndisi o tu ila ia wale to pose di le foi la vela tu. O la ona la vorga tete pe o to e famu mai ai ia vai te mi le. Duas ma le iba le tsunami. O le ia o te le no ia o mai wa mo to o ia o ke no ma to ni fa lo niu. Ia fa tu sa o te ia o so ma fui. O te foi na o te ma fo o ia ia a mi sa ia fi ange tu la tara ma ta fanga. Ko ka lo fai ia a fa pe o le la tia o le facing ma mau e wa ka lo na po le ha te mo le po le ka o ma tu lunga ma ta mai tim tanga ta ma tu Ma o to va tali va pese sa se message. Ko le sina me lo put in place alarms ma me va pe na. O le fa tali e la ngona la vai tino pe va pe sina io o sina fa tu anga na le la val pui lo to tia. Ia pe sa wala le se tsunami. Ia la na mo tino la na sa anga le bu. Ia la ma fo fa o ia mo pe ia ka si ai te no sa no fa si langa tatu wa ba tau fe mai le se polisi kai do a pena tu langa na a fa ta to le no fo ni Samoa ia tam fa ta to no fo le ma mau tu ma sami sefe
Vai o pakai lo me tu. Ya ai o la vo no fola tu tai. Ya ai to si ia pa mo talo ile tu ama. Talo ile tu a uni tu o me ni no tsunami ma ni ma fu. Tu. Talo mi mo to. Iyo. Mo te loai le ma fai tu what talo ai ainga. Ie pe o na yai atu no. Ma fa talo fa tia li tia fale au ma hana tia. Le o ma futa mai. Alo futele atu mo to ma futa ma ni tu na. Ya me se o la to ma le ma futa mai le fa en komen. Ya o nisi o na fesili pepe ai se ai le fa komen. O fa ingon tanto YouTube e te alu ai lau email. Ya o na fai le ona e comment. Le fa la to ma futa mai. Ya tai le ma futa mai. Ya te mere. Ya la tato o tato pesi. Ya foi mai no la ia e fa fonga lo i tato la fa le si meso. Tato Fambianga sai fo mas fana. Ya ma fa solo tu i lava i tato tala i talonga e pe o na masa ni ai. Ya I tato po kalame esta itasi. Ma lo la malon sai. Ala tato wo sin tato malon po talio mai fa fo ai fambianga sai fo mas fana fa solo tu i tala i talonga. E tāua lo malama lele ia inga matulanga manao mia mo le whao ina atua le eletise I lo maota po le bisinisi. Ora tus, oi kia umaro. Oma, koe ala eletise. Oi na wano kon. Wai ala fai modi fai le seng. I fa pepe kai wai so sisi nga mea. Ai, ka fai modi fai long lai seng I fa kanga la kula fong le tisi. Ka sa ninga pe vik ka wen ka wikisi. Okay. O me fai pe. No payment, no power, brother. Mo nisi whamtalanga wala au mai le ono 55 o le ono 55 E tāua lo malama lele ia inga matulanga manao mia mo le whao ina atu. La se fa amole mole kuli seka si malulu wi amole alova mai vai di ma fa amole mole Dani mai se chaika Dani mai se Coca-Cola Dani mai rasta Tuanga mai le whana tonga malo si whaka tisi. Tutongi wape lau pili mōli, ai le I a toa le tolu sfuwaso, taluna e tau eina. All you ladies pop it like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop it like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, track it, do it now. With it, crew, let's go.
for your mom. Samoa is a beautiful place, but we must remember that our beautiful island home is vulnerable to disasters, and emergencies can happen at any time. To help you plan, prepare, and protect, the Disaster Management Office has some tips to help keep your island safe. Help your family build an emergency kit that contains the essential things your family needs. Keep these things in a strong portable bag in case you need to evacuate. Don't forget the passports, enough drinking water, and canned and dried foods for a couple of days. Don't forget the can opener. Oh, thank you. Don't forget the can opener. Make sure to pack a first aid kit and any essential medicines, torch with spare batteries, radio, and spare clothes. Discuss where you will meet. What is the safest place in your house or village? Where are your emergency supplies stored? Remember to plan for emergencies and include your entire family. The more they're involved, the better prepared they will be. Plan, prepare, protect, yay! Kids, go look for your mom. Ia e toi whaatalo whaatu ia i le toi taliu mai o tātou pukalame nei TAUAFIAFI ma LOABAY ma lona sai. Ia e whiawhia e whaalawi loa anto o leo maua whalifiso ta inga mahasani. Ia ma le tuangane e ulai ngale o le sui o tātou pukalame. Ia wa whaisa o whaafonga anga inisi o whaapoponga o tala i taalonga nei as Gafua. Ta alofa lawa i ulai ma lona ni sai ma aloa lawa le tawata i nei aso. So alofa ta alofa mai. Ma lo la va ir to ta i ma le sai sai tu no sai ta va ta le sai da yaso ya agora va to ir to ya le ta to tu ni la to ya to tu ni ya ta to i ya na tu la ya tu ya da ni ya ni sa so ni ya agora va ya no no to ir to ya le ta to tu ni ta 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 tu no to ta tu ya da ya ta to no ta la ina ya tu ni ta to na o ta to ni ta tu ta la ta la ya no la ta le sai da yaso ya da tayo tu ta to sia vai na tu o ma amre le mai per o sia na le sta le tiba ti sa le ti ma che na tu pura o le so na sa bu mo te ai sa mai che me te me le ka ti le ti bu la na si le ni ta le ni a tu le ta ni te che le sa le me le i tu a ba i le ni ta le ya tu se kume te ya si le pia la sa ma mai le so tu sa le te sa le tu le mai da tu Allah ba ini banyak saya madaya tunai. Orang saya dengan saya misalnya kita main, yang bermain main number 20. Tapi dia ini training squad. Saya ini saya ada malu lagi ni. Mau ina tu number dia sepuluh training person dengan mak itu ya. Jadi kita cuba satu ini saya jual ya saya penuh ya. Jadi saya ini polisi ya. Tapi saya bermalu saya tidak pun komen. Ina ya siya ng si Mano Noble Cleaning Check. El US ay magkasi kilo. Tapos siya ay naman si Manolo Smash. Sa Lions Food Kilo. Ina tayo na si Lion ng Mactal International Campus. Ina ay tatay kayo sa Tindo Peru. Ang tayo nga sa iyo sa mga pagkakito na si Lion ng Senior Service Championship Olympics Qualified. Ina nasa tayo nga sa Termaida Novema. Ia sendiri dah tak betul ni sendiri sungai itu. Ia tak tahu bayi awal itu dia firman sama sendiri itu tahu ni. Kalau cuma itu firman Cina tapi saya merasa terfikir lah tu yang mana. Kalau tu ya siapa tu main dekat lu ini itu tahu ni. Itu kalau terfikir lah tu mana. Masa pemain awal itu merasa ingin tidak awal bertinggi dah merasa ya yang itu awal itu manusia yang itu sama dia sudah boleh tu dia mamalah yang ada itu ia itu tahu itu kalau dia tahu sangat seven semua ada boleh kalau Olympic atau Olympic qualify ini ya itu tadi yang sudah bahwa saya lain dan itu yang kita dia Olympic itu ya kami ini dua sepuluh. Macam mana saya ini yang tadi saya itu yang saya berkini federation sevens. Macam saya ini itu orang sama sevens saya kami ini dua sepuluh kasih. Mau kasih mana itu mana saya. Dan saya berkata fikir itu lagi itu tahu ini Indonesia lalu apa sepuluh Malaysia. Air mansima
na malolo ya titi ay tasu keni na ay tani tani mo sa idia si ay wofi ati sa ala ni peka ay tini tani mo menua na malo ay tapu kini ya sele mo na ya tuni kasi ni titi na pena ay tapu kini na ay titi sa idia si ay titi sa sa talate ko ni tani sa ala ni peka baka mantua ay titi na na mo ni peka ya ni skuli to ya tani ina wala sa tapu ina ay tapu kini ay tuni mo ni Betul malu manusia yang selalu mencari dengan yang selalu mencari boleh dalam lalu Olimpik sekali. Kita dengan seperti ini Malaysia yang sebab biasa suri dari kita ini. Malu yang kita ini yang fikir ini semua itu fikir. Ada kita sebagai masalah yang mahu kita ini. Ini yang saya ibai itu yang dia sepuluh kali itu sepuluh Malaysia. Ini sudah terjadi. Ya ta'ala ile mai ile ke tadi mai ile le sa de the first time April ke udi ni sila inshallah mabali le sila ya awin kuden mai dan kalapu sa awin itu tayani bahwa ya ke sai di bai mo ang le satu tis dan sangar kita waktu dia dia sepuluh mereka sana sai ini adalah ketinggi di sedang dari polisi nami permission ya tak Lakin yang sisi taki merawat apa mungkin malu ini ada tak Allah. Malu ada yang sisi dia sepuluh dia sepuluh. Air kalau nak kini nak itu lain. Ini ada tak Allah. Lebih ini sepuluh kasi. Oleh jalan nak itu lain. Emak oleh balu nak air. Ia ada ingat nak satu jalan yang merancang yang mesti bayar so. Mana sama satu tengah dia semua. More penting menceritakan ya tak sesuai mesti kita percaya dengan semua tak sesuai yang terjadi lagi. Ya, famalo tu lain mo tato tala mata mo fio talo ngata pena lele mai ai ya awasa funga tato tunu toi mo san fa poponga ya ila selulu pen masania ya mo jemile mo mi tele ya toi fo funga lo fia ngai mo mo le ai nga fa so fo yo. Saya Ya, oleh nak wa fa fonga lo tato tunu mai sena ya tato pa anga ya I se fa poponga tala ta lo ngai pe ul masania I melistu ai lai ngale ya su yo tato pukalame ya wala valo silfia ya vai nga oanga ai de tel lo ta longa I te tonu o sa mo ai mission ole Pasifika ya male la no langi e pe o na longa I fo tu lai mai onisio o alo mo tama fa na ole atu inisio kalapu ya pe un fa fonga ila atu Ya, ai ole te mine ole wa o mai tato fa mianga so fo mas fa now. Ai le tu ina tu tato fa mianga nisi os fa now o tamu mai. E mo moli le nganga fa tai tato company ang le le Freight Plus I vai lo fa le ata. Ya e mo le silfia ole o nanga le Freight Plus mo lo I te tono sa mo. Ya mo uta fa mo moli so se timing a we te popole I lau paketi e fe tau I le lava. Ma le o nanga le Freight Plus ina o kilani o Wellington o Australia ia o lo yai uma ia ona la ia e pe ona yai lunga la to page o le Facebook page o le Freight Plus I vai do fa le ata sia ne ia sila fiai o nanga ia lea fo I company yang lele o mafai ai o le suina atu tato famlianga soifo masfana o le famlianga mua ia famlianga le asfana le atoanga le lua tausanga o tanga loa ia alo fatele le atua fa popo ni siaso ia wala wala tu boa tangaloa ia nga ia ilana fi au malana ngaluenga o alo fa anga na mai lo anti o epi o sefo ia mai California I Garden Grove. Happy birthday tangaloa. Ia e fa manuia atu foi ia o le famlianga lava le tasi o le asfana o tangaloa ia pe un tuina mai e Shiona grandmother ia Maria Rose ia mai San Diego California ia o tele lava lo fanga ia mo le asfana o le susunga ia tangaloa pa popoina le tua ia nisi aso awalo wala tu wa tangaloa ia nga mo ainga ile lumanai. Happy birthday tangaloa se tasi neo famlianga famlia tele atu le atoanga le olos fo lima tausanga le tamai a viane matai tuli o fangatongo America Samoa ia lo fangia le atua fo aini tausanga stele ia awala tautua ile ngato ainga o nu mai kalesia
Alofa na mai sia whanau ia Josefina ma Sofia mata ituli ia o loa wai whaatasi e pātipatia le atoanga nei o lo wonus fulima tausanga i le aso se fulu nei o Novema i tutuila ia o le aso tasi nei ia o ana nafi tātou aso ia na toa i le wonus fulima tausanga te mai a Viane. Happy birthday Viane ia whapoku pera tua le malo si lau soifua ia walawa ia le nei o nanga le tu mauro tātou ola ma soifua ai ia mo manisi wale mwhaelo tu ina mai whamnianga la toa soifua ma swanau ia whamania tele tu lava lau pokalame o le TAUAFIAFI ma LOABAY a te otouma a mata mai lava i se toi usaia po sea pita matua se i oa tu lava i se pito i titi. Happy birthday to you all. Alo whangia le tua fua ini stau sanga stele mo o tau ia e mafuta i pia maainga ia e misio mātua whanau ia o lo whaanga na whamnianga mai lau pokalame o le TAUAFIAFI ma le LOABAY ia o te loa te minei o la tātou osi no malalonga pupu lava lea ta liu mai e whawhonga lo i tātou tala mai Samoa ia matata noa te fo inisi o mataupu e o lava i sila fia lea tinu malo lava le on sa Pili moli o loo ua whaitau ina i le aso muli o masina taitasi. O le aso lua se fulu o masina taitasi e whaangata ai ona tutongi mai pili moli o masina o tuanai. Sila sila i le pito i tua o lau pili moli o masina taitasi mo ia sa winga tāua. E talo sanga ina la o tau lango sua a wale so longa le lei o le tuina atua le tise i lo o tau mamara. Wala au mai i le ono 555 o mo nisi whaamatalanga. Pili moli olo mua ia ina mua fa mua mua
ua vavai Peo se pato si lai lua ole vai O tangata uma wasi na loa Ile si vale tene Samoa Oka oka ua oba ile basa loloa Fia whaatalo whaatu taliu mai o tātou pakalame, e usi mai lola whaafonga, whapoponga le tātou tala mai Samoa, mole nei a fiafi. O le tātou tala mua se lau ni mas valu le a ingo molianga. O fsota inga tau usua inga leo mai o na whaila ina i le tua leo. Whaasanga I se tasi o te mai whaas mon tupu tau sanga le matua. O nei molianga umai fitus iwa molianga le mata I whale se I tulau. Ma le fitus iwa molianga le whaia inga whai malosi. Ma se tene titi ala I titi la lo le tula whano. E leo ma whailo ina le ingo le tamale le o na o tula whano maasani al whaamisinonga. E pui a malu ele tene titi na afia pe na tangi. Ai me se lava. O le nei tene titi. O lona lava fine moni. Na toi talo sanga te mai tai lo ia le tua leo ia fui ia nei le afionga le whaamisino. Ia le a tau le sa Daryl Clark I le tai on le la. Mo se vai aso ato se tasi e tu atu. Se tau wha mai au ma mai mori anga wha sanga te male nei. E pe ona whaila ina I le tua leo. Ona toi whonga ina le le vai aso fau. Ua whaalia ai le afionga le whaamisino ia le a tau le sa. O le solo poonga muli leo le nei mata upu. Mai te tau ona o atu le vai aso fau. Ua whaamautu ma mai mori anga nei e siria mo le se lau whaasanga I le tama. Ua whaalua ona talo sanga le tamale nei le afionga ia le a tau le sa. I se awanoa e tala ina I oi e tua. Ona o lona toa lua ele a toa le malosi. O le tino peitai o loo te ena le tala ina oi e tua. Ona o leo onga mori anga lo mori ai oi e le tua leo. Ai mai se alo na fine moni. Lava leo lo tua ia na afia I nei soli ngā tula fono. Nei e whaatino ina. I le whamasino nga maolunga lava ia le tai on le lau o matau ina e le whaate tele ina. O le alu lunga al whainu mera le tu pao li e mori atu. I soli ngā tula fono matanga a fsota inga tau usua inga se itu lo. E le ngasa I le loto I fale. A o te niti la I ti olo a fia I nei tua inga soli ngā tula fono. E o atu le se fulu mata po I la tau na mori atu le whamasino. I le nei tai au e au fia ai. Ma mata o putu ua e pe o tolo po mai vai aso o tuana I atu. Mai le se fulu le nei o le fitua nei mata opu. E a fia I le loto I fale o ainga. Ma o tolo po uma ina I a tau wha mai a mai so e suenga le itua leo. Ma wha mai a mai ai mamoli anga wha asanga ia I la tau nei. O loa o fia ai mas I nei mata opu se tama matua e si lia ma le fitus fulu tau sanga. Le olo o moli anga I ono le mata I fale se itulo. Ma fsota inga tau usua inga mas tene titi ala I titi I lalo tula fono ma ole nei tene titi o lona lava granddaughter. O le mata apu te mama tua lea o lo o ia te ena uma ona mori anga I tau wala atu lana loia ia Alex tua ma watu ina atua ia le afionga le whaamisino ia le a tau le sa Daryl Clark le mata apu te mama tua lea e fafonga ina mo se ilo ilonga I le aso tolu tasi o au kuso o le tau sama fou. O tuina atu le tali I o e atu hia tuli au. O se tasi o tamana vea mo whaafeanga inga le kale sia me to tisi. I le tele tau sanga o mawai I lunga whaamisinonga maolunga. E tawa atu I lana loia I ako bisi Korea. O tungia e valu mori anga lo mori a ia awhia ili mata I fale. Whai a inga whai whaamalosi. Masawanga matanga I peonu whaila ina mto lau wina I le tua leo. I lunga whaamisinonga maolunga. E peona fonga ina I luma na fionga le whaamisino ia le a tau sa Daryl Clark. O tuina atu le fonga ina o le mta upa whaasanga le stunga ia tungia
mo le aso sfulu whaare masino Januari o tau sanga whau, mo se i unga le wha masinonga. Ai le ngata i leo se li poti o le ofisa wha anofo o vava ia, ai maiso se li poti, mai le tene titi na fia. O le nei mata o polo whaari e tola ulonga le tua leo leona, a fia iste ne titi e sfulu lima tau sanga le matua, i le teimi na tula i mai ele nei soli ngā tula whono, i le sa wanga maatanga a, mani whainga ainga whai wha maalosi, se i tulou le whawhonganga le atunu, na whaatino e tungia, ma o le nei tene titi sa anofo i le whale, o leo lo molia malo na toa lua. O lo o tuina atu nei le whamasinonga maua lunga, ia le mata upu whaasanga i se tamawha i pisi nisi lau iloa, ia Chen Pao, i nisi o molianga tua inga lo na whaatino ina, whaasoli tula whono pisi nisi funga funga, ma ave whaafoe maua i tupe. E peo sila fia la whaafonga lo matua i whaama ma whaina le tula whono mtanga luenga o whainga whaiva, ia le matua i whaasa ina, o na whaangota ina o le funga funga mwhaanga ina e ave i whafo, e su e mai a se leni. O sa vai teime o ngā tono tau sanga le nei lea na whaamaonia e le morianga le whaatau teia, whaasoli tula whono e paos pisinisi funga funga, e au noa ma se lai sene whaatanga ina ai. O le mata upu lea o tuina atu i lunga le whamasinonga mawalunga, o no se apili, lea o whaila ina le adilo i alo tula i mo pao, le sunga ia se mi le mwai. I le tele o tau sanga o tuana i sa tele in whaonga ina i tangata whai pisinisi mai whafo, i tangata sa moe whaangota ina le funga funga, e la tau te whaangota ina, ma ave whafo ai totongi, peitai, ina ua whai estu la whono tau whaasao mo le nifi ngota, o le mafua anga le o matuai whaama mawha i le tula whono, e tau fia ai lea whainga. Inisi o tala i le mata upa e pēle whaatino ai saus whainga tele mtanga luenga leo leo i le awhia anga whale atiu, le asfarila o mawai, ua whaamania mai ai e toa ono le whainga o tangata leo o molia, ma tau fia leo leo e awhia inti nā stoa lua, mani ali istoa wha. E siria ma le sifulu mon tupu wafe la au marijuana le au whainga atoa, o la au num whaiona maua i le neos whainga, ai le ngata i leo si kareti marijuana o la au maalosi whaasoli tula whono, atoa ai, ma lau lusi al marijuana. O nei la au maalosi le anu whaalia le fionga komisina o leo leo iafu i awa i lili i ken kaio, i le au whaasala lau le au tūstala, o i tua inga le revolver, o le sifulu lua, ma nisi o la au maalosi tua i lava. Lea, ai mai se, o nisi o la au maalosi e tutusa le nei, mai tua inga, leo lo whaoha ina leo leo timi nei. O le nei esfa inga na whaalia le fionga le komisina o levo na fuafua le mai, ele matanga luenga mao se osfa inga pito i tele, lea o marijuana mala au maalosi mo whai o na maua mai ai. Whaalia e fwy awa i lili e ono na fuanga i se este na au mai ai nei la au marijuana, i lunga le au vai maunga i whale atiu e peo nos whaia. O se osfa inga na whaalia le komisina i whainga taa, o na o tangata lo tua i anu wha au penga ina e paulawa e rei mo whaiona rātou te whana ina leo leo, sa o rātou whaatino ina leo swainga, e peo na iai leo swainga sa whaia, e le peo leo swainga sa whaia mo mo tau sanga i lua afes fulima, le ana wha amanua lia inisi, o leo leo na whaatino ina. O le sosa ni sini mo leo swainga le ne e peo wa lewa na fufua ina na whaalia fui awa i lili, o mo whaia whaataunu ina o leo sosa ni ato a leo leo a ausalia, ai mai se o mea pue ata whaaptua e whaonga ina le vani mo ni mo po drowns, le ua maua i le tele vai ngolo iai, nei tō ngā marijuana. O tōitu ina atu nei mta whaasanga i le li sa vea mta alo le au taito a fito sa moa i asi osi as whalau, mo le vai aso fau e whaatali ai le tali a le tua leo leo, i le tālo sanga le li lo i olo tu lai mo si osi a afmasanga maiko so na lole, i nei whaapawhala i se whaasalanga i whamasinonga, pe ia awa nei whaamauina se soli ngā tula whono. O si au si alo molia i morianga i tolo e au fia ilo mio se au penga mtau tia, tongi ino se au penga mtau tia, atoa i male whao lima. Na tāpa ai ele fionga i whaamsino i afkulea i Ambrose Roma, i ele nilo i a afmasanga Michael so nole, ina i atu ina atu se tusi whaamaonia, mai ne uni laka pia Samoa i tūlangolo i aisi osi, mole au laka pia i toa fito Samoa, e pe o na ta alo mai ai tausanga o te a. O le whai inga le vai ason se vai atu nei, le ana whaamaunia mai ai, na maumau ai, foi. Le soi fua se tasi o tau lea, lea mai whalawelami tau tā vale, ina ua wheto aia ni tā vale i le unumenga tuai ma a fia ai soi fua si nei ali. E toa whaana manu nua mai ai le ne whalawelami tau tā vale, pe on whaamaunia mai,
mai ese mai ai se tasi o whalawe tau tāwale leo maliwa i se ali i tāla vau mai vai moso ina ua la vealan tāwale vai lo whaleata i leo ngā tono le vai asa o tea maa fia i se mālaia i nei whalawe tau tāwale o sa putu mai uto ea mai esa utuanga me le mtanga luenga leo le mamano le atiru ai mai se ila tō ave tāwale i nei e wha mole tau tua nāne sa ngole mū ma le sawa whaatūlangaina i lunga le ala tele ina ia tau sia e mai se ai o le awa nei tango fia le foe uri o le tāwale pe a whai ua tango fia le awa malosi ia le whaafonga anga le atinu e mai se o nei ia tātou paanga ia o se vainga nei ia tātou tala mai Samoa e pei o nei ai nei fo i tūla le fia wā lava lau whaafonga anga ia malosi la fia fo i o nisi o vainga wanga iai ia le fōlau ngā Samoa i nei fo i vai tau ia e pe ona vai ai fo i le te ma le ano no i whaalawelawe ia e pe ona tutupu mai ia ai ia i lelo fumaleanga leo le tua o le alava o loo malutia i fōlau ngā Samoa ia i ona a awalofa ala tātou o sina malolonga taliu mai o le whai unga tātou pukalame TAUAFIAFI ma LOABAY. Samoa is a beautiful place, but we must remember that our beautiful island home is vulnerable to disasters, and emergencies can happen at any time. To help you plan, prepare, and protect, the Disaster Management Office has some tips to help keep your Ainga safe. Help your family build an emergency kit that contains the essential things your family needs. Keep these things in a strong portable bag in case you need to evacuate. Don't forget the passports, enough drinking water, and canned and dried food for a couple of days. Don't forget the can opener. Oh, thank you. Don't forget the can opener. Make sure to pack a first aid kit and any essential medicines, torch with spare batteries, radio, and spare clothes. Discuss where you will meet. What is the safest place in your house or village? Where are your emergency supplies stored? Remember to plan for emergencies and include your entire family. The more they're involved, the better prepared they will be. Plan, prepare, protect, yay! Tau ina i aso muli o masina ta itasi. O le aso lua se fulu o masina ta itasi e whaangata ai o na tutongi mai pili moli o masina o tuanai. Sila sila i le pito i tua o lau pili moli o masina ta itasi mo ia sa winga ta ua. E talo sanga ina la o tau lango sua a wale so longa le lei o le tuina atu o le tise i lo o tau mamara. Wala au mai i le ono 555 o mo nisi whaamatalanga. ia o te whiawhia e toi whaatalofa atu ia i la au tau whaasausaunga ia le atu nuk pele a mise o nai a tātou paanga le o lo mafuta mai pēa ia le tātou pakalami nei maa lola wale tau atai ia e pewhoi o na tu ina atu ia tātou tala mai Samoa ia o le vaenga mua whai lava sina matau tio le ambi bunga o le ambi o le anga se i tu lou ia i longa na ngangana whawhaingo fie pe atu ua i le ngangana o aso uma. Ia o le asa lava se vai aso mani mta o pa whapea. Ia ai o le tu e sili on whaanoa noa ai o le loto i whale. Loto tupu i tono loto i whale o aina. Ia pau lava le fofo le poka lame ia e tau ina tu atu. Tu i wa ai lava i le whaavai o le aina. Tau napa i le tua na o pau lava le nao le tali le ua oi o una le tua ua whiawhia ti a pole pipi i ai. Ia, tautua nā ane, ia nai a tātou whanau teine, tātou ti nā, ia se i mātāla tūlanga le, pe o nā leo tu wā lava, ia ma le a whāhino, nei whanau teine laiti, i nei soli ngā tū la whono, i pe o ne tu nātu fo ia tātou tala mai Samoa. Ia,
Alingi aso wālua kau le sanga komo e muloko mawhau I luma le whaamisinonga ona o le tele o nei mau mita o whaapini. You know, e le mawhai e le mawhau ona teiki le taimi e tasi a. Ia e le mawhai ona tu ua I e te taua ona whailoa. Ia sila fia I le atunu. O se tū ma se anga I le fia I le atua. Ia o tātou ia le tūpā malusi. I le a fia matangi sa whamtalanga e na o le tutu atu au tafa. Tātou ta maa ia wale o I te maa ua. Ua loa le soifua, ua whaingoa ino o le awulu sina. O lea lava o lo mo dia atu lava le whaamisinonga. Ia ona o le malusi o le whiri mati a polo. Ia o nisi nao mata o pepe o no fita ta noa ai mise lava. Ua vaaya lava lea o toi alua I luma tātou whaalawe lawe tau ta avali. Ia pe o no mau I soifua lafo I vai aso. Ia o le maa ua ona I le I wha mau nia mai pe sao e eisfo I seisi whaalawe lawe tau ta avali sa vai. O te le loa po o le mea o awhia I se soifua. Ia au le fo ia e whaalia mai e nise paanga. E iai fo le whaalawe tau ta avale sa vai. Ia ili whainga fo ili vai aso talo sia ia. Ia ele o iai se soifua o maua. Ai o le fautuanga lava lau pukalame pe ona le mapo le utu vaa le fautua pea. I le afiafi ma le afiafi. Tautua na lava tātou am ta avale wha mole. E poto ale tau tai e se la tu yama pe o la lea upu. I lou lava mawhauwhau o e nei te sao. Ai ngalo I ate o iwa I soli tu la fono I lunga le ale tele. Ma a fia I fua, ma so I fua nei tangatolo e tau maweina. Wha mole, tau tua na ane tu la fono I lunga o la tele. Ai mai se, aua lava nei tangu fia le fua I uli o ta avale. Pe a whai o le nawa e sila fia. Wa amata ona e tangu fia le ava malus. Le fautuanga le alofa lau pokalame. Ia o nau le ova ia. Ia le fai wa amata. O ne toi alu walu fo I luma whaalawe lawe tau tā vale e al me sile on whanua noa ai o lea ua o atu ina tūla lata na nei a inga yaso fia I au lea o motu sia mawhutanga mai pe ne mama e. Ia o se vaenga muri na fia tala noa atu ai lau pokalame ne fia o le wa mai se whaasisi langa whaapitoa. Ia mai le tātou ofisa wa onga. O le whaasisi langa nei e mō mātua malava po le alava lea onga o lo whaafonga mai tātou pokalame I Samoa nei. O le wa mai le whaasisi langa moa mua ua matua whaasaina ni launga atongi o na whaia. Lona lua ua whaasaina ni camp o na toi whaia. Male lona tolu ua whaasaina o na whaatino ni whaunga. A whaila o lo walo nana fuafua whau malie oe o lo a mai e whaamua I te soifua ma le ola na yalo whanau I nei puipuia mai le vaenga I tumutumu ai tangata I le wha mai siri o le sa walu visela le wafi ai soifua ma ola I mese lava o nei whanau pepe. Ia longo sa ia la tātou whautuanga e le lei lava lau whaafonga pea tātou pokalame lo tuina ato e pea nisi o wha sila ngai mai se o tātou tala mai Samoa o lo tuina ato e pea nisi o updates ia po se tala la te mai tūlango I le wha mai nei. Ia ma lea ua fsosoani mai fo le malo Australia wo mai ala to fo mai whapitoa ina ia tau fsosoani e tu ititia le pepesi o le misela I Samoa e mese la vol tala whatai o pia lea lo whaatitele ai. Tātou tālu si ele lo fole tua I tafi e sea le nei wha mai sili o naunga o nai whanau iti o loo a fia I o lātou soifua. Ia o nisi nao mata o pepe o na sa fia tanta noa atu ai ia o lei whaatalofa atu e tātou Pisinifini Company e tu e whaatalofa atu ai ia lau pokalame ia na ke toa talangi ni tia whaleao mo toa tasi pati ia o pertise mo e vao ma lo lava le mafuta mai epi o sefo pa ese whatoa e se mika sola I e te Maria Rose ia o mo toa tasi pati lato uma ia lo mafuta mai Joe Wiley ma lo lava brother. Ia Viola Matale ma lo lava ia ile nei fo ia fiafi lato uma to tele lava le o mafuta mai Brisbane o Sydney ia o Aukilani ia o Wellington e manisi lava atu e pe America ma lo lava faftai lava le avea tautua ia lauloa pe ma wo ia e te whaafonga mai e pe mai sila fiai le tele o mea lo whapeo na tupu shio tātou o tiro. Ia le ni tu lai fi whangaina le nei amanoa e whaatalo whatuai ma whaatai ai na I tātou Pisinifini Company ia o lo whapea o
Ona tu mai no la tu tau au mawhai e pea o tātou mafuta e tātou pukalapa ngā solo o le afiafi ma le afiafi. Whatalo whatuai ia i le tātou pulenga malu si anga tau e le tise po le IPC i le whaangalo ina la o tau tua whai pea ngā luenga whita ina i o te pele le tise tele vai ngā le atunu ma le lātou whautuanga awane i whaia sau whare fau i se whai mōri e le se pe mita. Whatata noa le IPC vai ngā mai e te malama la mai a wā le saunga le mū olo ainga. Whatalofa i le pulenga o tangata ta whāma i mau mai whafo, ma lo lava mo pokalami whaalawiloa wā lava ia le whaalawiloa ina o Samoa i mata i 4 miliona le lalo langi. Ma lo lava le tauatai ia i lau sunga le CEO ai mai se o le pulenga. Le tātou kia whela Toronto, whatalofa whatua e Lucia, ma lo lava ia mo le tautua ina le atunu e ale whonga tau mawha e misa le lato vai fiu, vai sina alumia. Ia le ngata i leo le Fexco au nanga e leito i tau whailo tupe wha mo mori le aso ma le aso e pui a le lei ia masaunga le mutu e vave i se rate po se mawalunga e te whina ngalo i ai wha mali e nai oe ia i tupe wha sui ai ai mise tupe lafu asi so se la le Fexco a mise tātou ai ngai atunu mau wha ngā mai pea le tātou o nanga le Fexco ia mo au se le ni lafo. Le ngata i lea, ia, whaatalofa i le tātou set, le toi tau whailo le o nanga le Sambo Stationery and Books, simply the best, wale toi atou filau e bese pulinga ma le whenga wenga malo lava le tau atai, ia le nefo i asana fua, ia asi so se la le saipolo o whaia whapitoa, ia le nefo i masino Novema ma le anga i atu, ia i aso fia, asi ane so na la lata ane ia. Te oe, le ngata i lea, ia o le tātou Vivas Boutique, lango malosi o tālai tālonga, whatalo whalwhatue a Maria, ia ai mese lau whinga atoa, te mita i a Sonia, whatalo whatalo pokalame nea fiafi, ia mo so mana onga taula e o le tali lava mo oe o le Vivas Boutique, is a tau sili ona whaamria loto, whe tau i malau senimi. Ia ele ngata leo tātou vai lima, ma lo lava tātou company al vai lima, ia o lo whapea ona tautua ina pea le tele o whaamoe whaatasinga, ma le lātou moto tau ave lava lea, tau mawhapu lea. Ia, nisi nao company, pisi nisi pe o na lofu mai, tuina mai pēr tau au ina i whapea o na maua i pēr tātou whilo inga nei, i aso whai pēr, ia mas whai so o tātou pukalame TAUAFIAFI ma LOABAY. Ia, ale nei tū lai o te iloa, ia, ua lama whai, ua tātou pukalame, ia, toi whatalofa toi i lātou leo ma futa mai, ia, ma lo lava tau atai, ia malole o sai tiuti o lo fenga i ma tai to tasi a wala ba tau tua ina mai o nei a inga samo nei ngai tai lea o nei a inga lo mafuta i samo nei ia i le tātou pukalame wha maloa tu lo pukalame maloa ngā duwe nei so fua ia o tai loa wha poponga na tātou TAUAFIAFI ma LOABAY nei fiafi o le asenga ngana le wa una wha peona le tau te mani i lo wha funga anga le atunu pele malua ve fale o tō whina ngano o le anganga lava ia ina ia mai o io vai ngā umai tau o le sila fia ele mo malo si tātou atunu ia e tātou toi whailoa ia i le asfoa tai au pe au lia i lona alofu mlona ngā lei ia e mo te minei whamunia tene le atua i ate o tō uma a lofa tele atu whaasoi fuai. O le whaongaina o le ipu ai o se awala e mawhai o na fuafua le le iai lau mea tau mawha. Mai vaenga e tolu o mea ai ia afa le ipu i fuala au aina. O le isi vaenga o mea ai whātuku tino. Ma le vaenga mui o mea ai ano po mea ai māsoa. E fuala te le o le ipu ai le malo se mo mia ma whaongaina e le tino yaso taitani. Ia whaonga le ipu ai le kiti mo tamaiki ma mātua tausi. A o le ipu ke o lolo mo tangata mātutua talabou o tangata ngā ruwe malosi. Fua le leila o tau mawha mo oe maro ainga.